Yaumul Jumatinya. Waktu tiba yang dituliskan bikin man. Non diada dituliman. Sabing bilangan sakabe jama amanan iman man bilai Allah subhanahu wa ta'ala. Watwakalu dipasakan jadi pasangkan oleh teman non hasanatun kausan. Ya mau jumati ada teman nakkan pajumah. Dia diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi sallam an usayyidukan Nabi nakkan. Ya mau jumati ay pajumah salat pun etam. Menang salat puluh sakun yaumul jumah. Ma min abdin. Tiaya samin abdin nabi mu'minin iman. Koma anu ngadeg yasiabin ida sakolat di mana-mana. Luhur naon asam seponon paek. Watafat dan tegasna menerima luhur samsum. Qadaru min kan sapuan satu mas afadul loba. Min dalika tibatan itu qadaru min. Fatawadatu wudu yasyabin. Tumas babatu nyampurna kena bin awdu kana wudu. Salat nabin. Subhat duha karena salat sunat duha. Rakaat ini kalan rakaat imanan beriman wati sabanding nyupri ganjaran. Pokola tu yang ada. Iman beriman nyupri ganjaran. Illa kataba angin marin tanuliskan sabu salab bin abin biasa asanatin kadua besal kalsan wa muhajin rabur Allah anu siyasnya bin biasa saya din kana 100 gorengan wa man saladin sadang satman arba rakatin kana 4 rakaat rupa Mekah lalu berkana salah bersalah Subhanahu wa ta'ala berfirman tiga jannah di surga arba'ati darajatin kana 400 derajat. Man salatin saja salat man samanya rakaati kada 8 rakaat apa maka ngalurkeun sallallahu ta'ala berfirman tiga jannah di surga sama miati darajatin. Karena 800 derajat. Sogofa dengan perawalau pikiran dulu bau kabar dosanya man. Kullaha sakabena dulu. Manusia din saja satman. Sinta yang salat tarukatan kena 12 rakaat. Kata bang pemerintahan nuliskan salah bulan. Apa ini karena 2000 menyertai azab ini. 200 al-kalsan. Pemajing alabur Allah, anu teman apa ini ke 2000, pemerintah saya tinggal 200, gorengan warung pemajing alabur Allah, bikin nanti jenuh di surga. Apa ini karena 2000. Wa mi'ataya darajatnya 2 derajat. Wa nafsi jeung ada tinapkan Ibnu Umar an-Nabi sallam an-Nabi sallam mandakola sajan asuman ajamia ka masjid. Yaumul jumati dina poe Jumat. Fasalatu salat man arba rakaatin kana 4 rakaat. Qabla salati jumati sama salat Jumat. Ya perawan macam-macam fikir rakatin Fatihah bagi Nabi.
Alhamdulillah karena Fatihah ya kutul rakatin alhamdulillah karena Fatihah wa qul huwallahu ahad jeung kana surat qul sinumatan kalimatul baik Tamia muta mu'amat man hatta yaro sehingga nilai ngapara ke tempat di namanya jangan titis juga ayo akan ditinggalkan lau kaman ya musabti teman-teman kau sabtu rawang ariwankan sahabu rata Abu Ra'ana Nabi akan salam etapan manusia saja saat maniau sabti napa sabtu abarokatin karena padnokat ya qara'u anu masaman di kulli rakatin tiap satu rakaat pakilah. Fatihah dan kita karena Fatihah kita melakukan sabalik wakul wallah dan surat wallah salah kamarotin kan pembalikan. Tidak paragota di menara iman kolantama taman ayat kursi kata bah makamantan wiskin sabu salogam labutuan di kulit harapin kusaban sawan harap hujatan karena ibadah si umratan umrah warafan ngangkat Allah Abu Keman dikular dengan sebahar ajro sanatin karena ganjaran dan dina setahun siam nyana hariha terus na puasa na burang na isana wasiami laili ajeng sholat na putih na isana waktu di mapain kaman sallallahu alaihi wasallam ikuli asin ku saban Arab sawaba sahidin kana ganjaran jangan mau sahid wakana jeung sumanta padil ada sirlahi tetap dina sanakeun ieu aras Allah Nabi sarta para nabi tawassul jeung panggilan jauh saya Pemelayali jaapun alpan kurang puting panabda'u biha bilayalatil ahad dapurkan dengan tadi kan amal ayam panabda'u biha biyawmil ahad ya serahkan dengan tadi jadi pemelayali panabda'u mubiha bilayalatil ahad Umalayali anak pembeting panabdau tentang memikian kuring sihan layali bilayalatil malam haji layalatul haji ada letakkan malam haji rawak ngaken sana subnu malik kila tadi malam haji anau kana sasunakang dan salam eta Kuala Nabi, man sholat saja untuk melakukan malam isina rakaatan kana 20 rakaat ya qara'un minat saman ke kulli rakaatin tiap rakaat Fatihah kita kana Fatihah kita wa qul wallahu ahad surat qul wallahu ahad khamsina maratan kana balik wa mawilan dan surat Maratan kan sabalik wasabar dengan minta pengampunan Allah kau ya man linafsi juga nawak taman wali dan jemkain beberapa tak maratin in kan sarakus balik kuparo
Wasalah jeung maca salawat mana nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata maupun kana 100 balik. Wasabara jeung lulubaran siman in hauli tina daya upaya yaman. Masih min haulihi istina daya upaya man wa kuwati jeung kekuatan man wa saja mengusik man ilallah langsung makola muslim man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an adama safwatullah seliran Allah pilihan wa fitratuhu jeung damelan Allah. Wa Ibrahim jeung sasana Nabi Ibrahim eta walillahi kekasih Allah wa Musa jeung sasana Musa kalimulatan didawan ku Allah. Katon didauhan kalau wa Isa jeung sasana Isa ruhullah ki ruh Allah. Muhammadan jeung sasana Nabi Muhammad eta habibullah ki kekasih Allah kana samukti lawan tetep bukan manina sawitina ganjaran naon diada di man sabing bilangan jama' da'a anun ngaranan iman lillahi pikeun Allah waladan kana boga anak ngaranan tanyebut man pikeun Allah lillahi waladan kana boga anak ngaranan nyebut boga anak waman jeung sabing bilangan jalma lam yad'u anun tengaranan man lillahi pikeun Allah waladan kana boga anak wa ta'udeng ngaudangkeun ti kubur kaman sareng salaya ma kiamatin ma aminina sarta zaman selamat kamu. Wa kana jeung ti hakon eta tetap Allah taala naon ayyud hilahum yen masukkeun Allah kama ajana takasuja manabiina sarta para nabi kabeh lailatul isnain aya samatakeun malam Senin lowa ngaliwatkeun salamat anak sekolah Rasulullah sallallahu Mari sholat sadung saat malam ta'isin malam Senin al-barokatin kana bad manukat ya qara'uan ngataman yarokati ulana kaji alhamdulillah kana fatihah wa qul wallahu jeung kana surat qul ahad asyara maratin kana 10 pirang-pirang balikan wa pirokati sanati jeung macaman dina rakaat kadua alhamdulillah kana Fatihah wa qul wallahu biswaqtu isi namautan kadua bisa jeung macaman rakaat kadua alhamdulillah kana Fatihah wa qul wallahu biswaqtu sasi namautan kadua Kerobiati jeung macaman dina rakaat kaopat alhamdulillah kana Fatihah Waktu wallahu aja surat wallahu abaina mautan kan 40 balik. Summa salimu tuh salaman ya qaraju mataman qul wallahu kana surat wallahu. Khamsan wa samina mautan kalawan. 5 wa samina jeung 70 nomor tambahkan. Wa sabar de minta pangampuran Allah kawalina pikeun awak naman
minad dunya. Ada. Ya Allah. Jangan saya. Lumayan alunya. Kemen taman Allah hajat dokter. Pangabutu nama. Karena tabuti apa ada. Tetap Allah kawan ayat-ayat maparin Allah kaman. Soal au kana pamen tanaman. Pamen tanaman. Tegasna perkara salumen takman. Waya jari salat salat nuge. Mensolat tak sinenta. Satu sama dengan salat satu hajat di kana salat kecat. Lailatul salat teman-teman. Malam salat. Ini. Salah salin satman rokan tani kan rokat ya qara'u anu mataman fi kulli rokatin yang rokat pada kita wa qul wallahu dan suatu umum Palestina maratan. Wa inna janahu dan suatu inna janahu wa qul huwallahu ahad suatu Allahu ahad. Mantap. Khamsah sungkan mubat balik. Kaya kau jemaah man pada taklimi sahabat Islam khamsah tamawatan. Kalau 15 balik ayat kursi kan ayat kursi. Wasal kau diminta pengampunan Allah Taala khamsah tamawatan kan 15 balik. Karena tak bukti lawan tetap bagaimana sabun adimun. Ganjaran gede wajun jasimun. Menjeng ganjaran. Gede. Waruya jangan diriwayatkan atau tegasna ganjaran gede. Ruya diriwayatkan an Umar. Umar radhiyallahu anhu salam mana nasasana Nabi taqwa Nabi. Mana salat saja satmalana tasa nawal musalah. Rakaat ini karena 2 rakaat ya qara'u an-man. Di kulli rakaat ini di kulli rakaat ini tiap rakaat Fatihah kita karena pada kita maratan kasbalik wa innam janahu din surat innam janahu wa qul wallahu ahad sa'amaratin kan 7 pembalikan. Takoh maka memerdekakan saldu salarokobah tahukan. Awak nama minan naritin neraka. Wayakunu jengti. Wayakunu jengti. Allah yaumah kiamatin baik kiamat nakoh idau nuyun kaman. Wa dalilahu janun nudukan kaman ila yaumil kiamati wa dalilahu jeung anu nudukan kaman ila jaladi kasunda ayat arbiah ayat teman-teman malam rawat ngariwatkeun sapati maturan Nabi dikan salam anas Nabi takwa Nabi. Man salat sada musafna.
Lalatar bihan dapeting rebuk malam mabuk kata ini karena doakat ya kalau anu macam pula narokat kaji. Pada kita karena pada kita wakul kaum dua belas talak dan suat dua belas talak. Asyara maratin kan sepuluh pemalikan wakisan ya. Di narokat kedua pada fatihati sabada fatihah kul kaum berbinas karena suatu asal maratin karena 10 yang balikan pokolat. Sumeda salamat di mana awak salam ya cuma istighfar maka. Minta pengampunan Allah. Bagus Allah asal maratin kan satu pembalikan tuma yusolli tuma salawat man Muhammadin kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal maratin in kan satu pembalikan nazalah maka turun min kuli samain setiap langit dan sabunafi makin tutup keluar mereka. Yang tubuna nuliskan sabunafi malak kabeh. Sawabau kana ganjaran man di kulit. Ya Allah. Karena ganjaran dari makna kita pakai. Wafia di sini orang jangan dari sejen sita satu kantan, ada pada sita satu kantan kena belas rokaat. Ya kerawan macam apa dapat hati seberapa ya, karena perkara san merasakan. Selalu bisalah saya kau macam dari rokaat dan akhir rokaat. Ayat kursi kan ayat kursi salah sini membawakan kan tubuh balik waktu ulayain. Jadi rokaat menit kedua salah sini marotan. Paham tubuh balik. Kulhuwallahan karena surat kulhuwallahan. Yasma'u makanya fatan yaman biasatin dina 10 jalama ni ahli baiti ti ahli imanaman kullu maris tatabanain. Asyaratin min ahli baiti eta wajabat wajib alaihim kaim asyarah tapi kulluhum nawan annaru neraka rawas ngariwatkan sa Fatimah tu Siti Fatimah unham anhakana sasina Fatimah kola datang ada Fatimah kola ngada usah Rasul man sholat saja sholat mandi lailatar biyan wala merbok sita rokatin kana benar rokat Qur'an umat saman di kulli rokatin rokat pada fatihah bisa pada fatihah kulillahumma maikamuki kan ayat kulillahumma maikamuki ilahi ayat ketika ayat tidak perbuatan di mana Rabbi man ini sholat tidak sholat man yakulu maka ngucap man jaza karena apa jaza muga ngawal salbu sawa Muhammad dan kana Nabi Muhammad anak si orang saudara maka berkawan dari Nabi Muhammad sallallahu ahli tepan puskane gopal tanam pur Allah Subhanahu dunu wa samina sanatan kana kabar sadina tahun wa katabaja dan nuliskan tapi kemen baratan kana lulubaran minan
nipaki Allah Akbar. Bagian ya. Minan naib sinan naraka. Lailatu khamis ayat tamadkan malam khamis. Qala nusabur radani. Qala Nabi sallallahu salat sadan sapun yang khamis nakaya. Malam khamis. Ma dina waktu. Baina maghrib antara maghrib nisa rakaat ini karena 2 rakaat. Ya qara'u anu macaman fi kulli rakaatin tetap rakaat. Fatihah kita bukan Fatihah kita ayat apa sini ayat kursi. Kam samakin kan mengembalikan waktu waladin kana fiat. Aduh. Nah, sini. Kam samakin kan mengembalikan waktu waladin kana fiat. Khom samaratin kan menggunakan wa muawidatain yang palak dinas khom samaratin kan mengembalikan faida farba tadi anarab yaman min suati sesuatu istighfar dan tak mampu Allah ta'ala hulsan sotamatan salam 15 kali wajah dengan jadi keman tawabahu kan ganjaran liwalidai wajalah jeung ngajadikeun man tawabahu kana ganjaran liman liwalid pikan indung mopanaman pakod ada sah etu ngalapan hak walidahi kana hak indung bapanaman alaihi anu wajib keman katakan berat kasiman. Wain kana jeung sanajan hukuman akon eta nu milaraan lau maka waliden. Wa qadima pain kaman sallallahu taala maka perkai tadi pain kaman. Sidikina kajamot duna kuwa syuhada. Jeung pirang-pirang jamu maut sakit. Satu Jumati ada teman kembali Jumat palang sejabil. Qala Nabi sallam. Man sholat saja mansat malam Jumat ini malam Jumat dan maghrib antara maghrib isya isnat asal dan kana 12 rakaat tuh siapa ya qara'u anu macaman fi kulli rakaatin dan rakaat Fatihah kitab kana Fatihah kitab marratan sebalik waktu wawadim kana surat fuad tidak syaitan maratan gini Fakana ma'abadah sang saya ibadah man Allah Ta'ala isna ta'asatun dia 2 tahun siama nahariha puasanya burang isna sadasana wa qiyama lailiha jeung salat dina putihna isna sadasana wa qala dengan anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajr salat malam Jumat Jumat salat isya kan salat al-akhiratan wa qala dengan dawu Belum ini ganonten. Tiga matin sarta badam wa sholatin satman rakaat sunati kana 2 rakaat sunat summa sholatu satman pada umma sabana rakaat sunnah
asal rokatin kana satu rokat. Quran wacaman fi kulli rokatin satu rokat Fatihah dan genap rokat. Kitab. Wa qul wahad suat wa mabu getain jeung Palestina semua teman-teman sabalik. So ma'au taro tuluy. Gawe teman bisa serukatin kutil. Rokaat wa nama jenis saya alajan bihi ini luhun gigir awak taman anu katuhu waju ayo banget nama apa kiblat wakomatulai aduh sebetulnya ilah itu enak agama. Kata nama ya sah kaya ngayu berukman larata kodari kanak larata kodari. Pokoknya dengan daud kami salam akhiru kurung alawan keluaran keluar. Nih salat titi nama salawat Allah ya kakang filalati waboro idina. Peting anu saang bulan. Wayam azhari jeng poe anu montoro. Layarati Jumati tegesna malam Jumat. Layarati Jumati tegesna malam Jumat harata gorodan. Wayami Jumati jeung poe Jumat yaumil azhar. Saya disanti ada teman nakkan malam Sabtu sekolah Rasulullah. Mensolat saja musolat melayat sabtu di malam Sabtu. Saya nama berikan teman Indonesia. Sengatnya asal tahu kata. Rokang. Bunia tadi gede ada kelau bagaimana. Wasrun gedong dia janati di surga. Wakana makaya kaya. Yes. Ini. Wa kana mata sadaqah jeung kaya-kaya. Guys sadaqah man ala kulli mu'min. Kasakabala kana iman wa waliyatin. Lakul mu'min kasakabala kana amun de awan. Wa tabaraa jeung lulubaran man mina Yahudi. Tikap Yahudi wa kana jeung haqqan ada. Tetap Allah kana ayam kirayan. Ya Allah lau kaman akhir wasalisa bagian katu mata berdaya takararu anu bolak-balik mabita kabusinina ku bolak-balikna pirang-pirang tahun wan wahia jeung ari mayat nakal kita kabusin albatun taufat Salat Wahida ini salat lebaran 2 wa tarawih jeung salat tarawih wa salat rajabah jeung salat rajab puasa barangnya salat ban. Ula al-muqtaji salat ini salat lebaran 2 wa ya jeung salat medan eta sunatul maqsum dikukuhkeun. Wa syiarun jeung tetenggar rata ciri min sayyidin jeung sawarana syiar agama. Wan bagi jeung penting naon ayu rohnya yen ngariksa ye si wong piadina ye salat idain
samat umurin kana 7 tahun perkara. Lawan kajina takbiru maca takbir salasang. Kan tilka muskan baik tuli kayak pelu. Maka ucap di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhana rabbika tawasila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Walisina walau karya kafir. Ya tasihu ngamimitian isi wong ditakdiri kana masa takdir. Salah sabitiknya putingan lebaran fitrah. Bila suruhi nabi katandang di sholat ini lebaran. Wapil idisani jeung dina lebaran kadua tujuan. Ya satu ngetian iso at-takbir kana takbir ati basubhi dina sabada subuh yaum arfatan arfa ila hanabika urang yaum masa lisa saw dina bulan tanggal 14 mana sih yaum masa Waza jeung ari yaktatu takbir akibat subuh akmalu aqwil eta pangsampur sampurna kawan wa kabiru jeung majadak bawa akibat shalawat 50 dina sabada tambasa paduka wa akibat nawafilnya sabada pirang-pirang salat wa wajari yukabiru akibat qaid dina sabada tentang fardu akadu eta leuwih sunat makan asalnya anu kaduna taidas baha di mana-mana isuk-isuk wong yauma idina penebaran biasa silu maka adu sesi wong waya tazayyanu jeung digindingan wong waya tonde mata sesengitan wong kamu sebagai bergandakan eta koring kana nasi ya Jum'atinya dia Jum'ah warida'u ada itu nanti warida'u jeung make selendang wa imamatnya make sorban wa ayah rida wa imamat tetap dulu sama rijal bikin pemati wa yu janib yang kudu ngajauhan sasedianu pirang-pirang barudak hariro kana sutra hariro kana sutra wal ajaizu jeung ini wal janib al ajaiz wa ajaizu jeung ini wal janib ajaiz atajayuna kana digindingan indah furuji nalika Allah asalisan katuna tayah rujaen kalwaon min tarikin tina di jalan wa yarji'a yang balik wong min ruju'in mana cerita wayar ji'a di balik wong min tarikin Allah tina jalan saja akada ianya kita sebut ayah hujamin taikin wa ya jamin taikin wala midama salam wa kana dimudikang misalnya saja memerintahkan dirajil awatiki kana ngaluarkeun pirang-pirang
awewe anu teu boga salaki. Wazawati kuduri jam pirang-pirang. Awewe anu ngebogaan. Ngan dipingit. Arab yang kobatna amusab alisunatin ahuruji etak keluar ila soroi ika sampan ila bimakatan di muka wabetil mukadasin jeng di baitul mukadas paling kana ta'lamun ayah non yang motoin poyan jan kalau baksa makan saya no tapi sholat sakti masing-masing dua juz di mana nanti yaumid sahwi ina poyan lenglang atau sang nan ayam murayen bayamtan saya imam rajulan kaji lalaki yusoli an sholat rajul dia bawa di salta tiap panjang lemah dia masing-masing wayah ruja jeng kalau imam dia bisa tiap jam karwa aku yang ada mukabirina baru masa takbir kabeh alamis yang keamanan kalimat tayuroi naik sawam awak takkan waktu sholat dari waktu sholat lebaran ma'etat perkara bayanat tulu isamsin untuk dia pompai ila zawai nabi kaling sir pompai waktu zabi je ada waktu mencit itu hanya karena perang kurban ma'etat perkara bayanat ia tipe isamsi antara nerima kalau warna panon bikod di ira khutbatan jika khutbatan ini kan sapuan khutbah dua apa kuala dawuh para kata dapat ila kiri yaumis lisan sarf nepi kairna poe anu katil belas wa sabunnya disunatkan naon tajilu satianha kegantangan karena sholat adha ya jalil zabi karena masih deh wa sabunnya sedang tanjus satianha kegantangan karena sholat lebaran kurban ya jalil zabi karena rahmat wa tahiru sholati fitri jeung ngahirkeun sholat lebaran fitrah ya litapri sedekah fitri karena arah ngabagikeun sedekah fitrah qabla dina samana sholat fitri asal contoh kenapa eta hadihinya hadihi area tajiru sholati adha wa tahiru sholati fitri eta sunnatum Rasulullah sunnah Rasulullah asal itu berarti fikir diati solati atau tetap melaksanakan pertimbangan. Ayah harus dapur keluar sana zaman-zaman kabirin. Keren. Bagaimana? Asal kegenapnya tapi terjadi sesuatu dalam nomor dapur 14. Saya harus dapur keluar sana selama zaman mukabirina baru masa takbir kabeh kita di jalan.
Ida walaba dan dewa nepi saya imam amus sholat ke tempat sholat lam yajlik maka sediuk yes imam walam yatanafa jeung teu gawe sholat sunat si imam waya tawajjah mugatkeun kana jama-jama akana pula kana gawe sholat sunat tuma yunadi sima bro samunadin dan bro as-sholatu jami'ah sholatu ay sholat jami'ah itu sebar tapi as-sholata jami'ah turun tepan marane kabesan sholat jami'atan bareng jami'ah. Wal saja sholat imam imam bihim sartana ya. Nasabero kata ini kalau kat kabiru baru tetap imam tidak ulang kata siwat takbiran sekalian takbiran warruku'i jeung sekalian ditakbir ruku saat takbiratin kan jadi bilang takbir ya saya sih aduh yaqulu mata imam bayna kulli takbirataini antara tiap-tiap takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana lapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa yaqulu jeung ucap imam wajah ladzi batala subhanallah akibat takbir kita dina sabada takbir ngamisian sekolah aduh selingkuh terus dia dengan wa yu'akhiru jeung ngahirkeun ieu si imam ais yazata kana menta pangista ilama kana perkara wal asaminati anu tetep ini sabada takbir pada lapan saya pro jeung maca imam surat takob kana surat kopi ulan alfat tadi pada fatihah bismillah wa qalbat jeung kana surat iqalbat sisanya darokat wa takbiratu jeung takbir ajaidatun tambah sisanya sinarokat kedua eta homsun 5 siwa takbirat ayat jam salian takbir 2 nantung waruku jeung Wabayana kulit takbiratain di antara tiap-tiap takbir dua mahal pertanda kangusnya tertentu dalam Tumaya tubuh turut bayi si iman khutbah ini kalau khutbah dua bayana umat tetap antara lain khutbah dan satu ayat min umum. Jasa. Waman ya bagaimana? Waman dia saja mah patat penelepon. Kamanan suatu ini suatu baran. Kodoha maka maduan iman karena sholat id. Ayat yang ketujuhnya tayyudah ya yang galek kurban ya siwam. Dikansin kudoma. Doha galek kurban seharusnya. Salam. Ikan saya ini dua doma amlahaini anu bodas dua nana. Wadah jam mencit ya Rasul. Jadi kupanangan Rasul. Olah dengan jauh.
Mungkin dia dikupanangan ayatnya Rasul wa qala jeung ucap Rasul bismillah wallahu akbar kana bismillah hadza arim kurban etani tiabi wa man jeung pijawalam yudoh yang segala kurban man umat itu sore umat wa qala jeung ada kang jeung salam man ro'a saja ngaliman hilala dia hijati kana tanggal bulan hijrah waroda dengan cuma ayu doya kana gawe kurban man pala yakut tuna kaulan nesus man min sa'arihi tina rambut naman wala min anfarihi dia ulah min sa'arihi tina rambut naman wala min anfarihi jeung ulah nesep jadi wala yakut min anfar bulan tina pembang kuku naman sean kan bertawakal min Abu Ayyub Ansari karena ubi sarajul jilati doa tagawe kurban rajul ala hadir Rasulullah di jalan salam bisa dikuruma analibati al-iman sirajul wayang kuluna jeung ada ahli bait kabeh wayut yamuna jeung merek kadaharan ya ahli bait kabeh bakola walau dia tamunang pikeun rajul aya kula arian ngada rajul min nafsu ayat tina korban pada sasaya menusabana korban pama te perkara pau ku nusalwaran salah satu ayam warat datang fihi dina ma pau nah satu kamurhan bak dan nasional anu kena ye ma pau na pau wapa dina Sufyan ina jarat wapa dina Sufyan Sawari yusabu lapan yusabu disunatkan na ayusalliya salia dah. Yang salat ya siwang pada ide titik sabada lebaran kita isnata sedang kandung sama. Pada dia anak jeng dia sabada lebaran kuban kita rokatin karena kita tonton. Wa qala Sufyan wa Arya ayu salia ba'da Idul Fitri isnata Pak eta min sunnatinya kena tawaran sunan pasanya tu keduanya entah tarawih salat tarawih wayat dari tarawih entah sunatan 20 rakaat waqat ya saja persingkan dari tarawih eta masuk waya dari tarawih dan sunnatul makam sunnah dikukuhkeun wa in kana jasa janut di tarawih eta duna idaini sahadapeun lebaran wah pala puja istilah ulama di ana jama'ata dina sasana barjamaah fiha Bismillahirrahmanirrahim. Maganan ini. Siya di nasab ya tarawih etap dulu utama. Ami infiradum atau nyerangan.
Ami infiroda atau nyerangan. Pokor horoja dia suka luar sa Rasulullah sampihan. Di tarawih layalatain yang tidak dua puting. Oleh salah satu atau tiga puting. Oleh salah satu puting. Ijamati karena berjamaah. Semalam ya harus itu kalau Rasul. Wakola Rasul. Afaku laba bumi kasen kami. Ayub Prado. Antu jabak sana yang diwajibkan ya tarawih. Alaikum kamarana kabe pakola tu yang ada. Yeah. Udah nasi itu. Cuma antu jabah sana yang diwajibkan tahu akan kemarin. Wajah maja mengumpulkan sama Umar Radhan anak sekadar zaman. Alaiha karena tarawih. Sia jamaati. Di lembar jamaah. Ayatu amina sekiran. Merasa aman. Umar mina wujud aja. Bing kita wahid pun dari mapukat wahid. Takilat cerita kenawan. Ena jangan bangsa senabah jangan sabdul sama. Lifil Umar kana nidaman Umar dan wali anak itimah. Yang karena sesenari makumpul eta. Betul. Ilan atau lebih umar. Wali anak itimah yang karena sesenari dari makumpul. Barokatun esak berkah. Walau dia tetap bikin itimah, fadilatun nari. Keunggulan bidalilnya para ide. Sudah lihat contoh satu oleh najan karena sesen. Kelakuan. Rubama yak silu etap terkadang. Talangke isiwang tientu di nyorangan. Wayar. Suatu yang tanggina. Long. Indah usaha tidak mengenalkan tinggalkan. Kolongan. Wakil aja ini ucapkan orang lain suatu ajaran tak dulu sama dan hadiri karena sesuai tarawih atas sunatun. Sunat laisat lain sunat eta minasyiar tina sawarena pirang minasair eta tersebut bang ciri. Jika ida ini seperti lebaran dua pokola. Allahu Akbar ini. Kakak sisi. Indah musyahadat jam. Ini bagian ini. Kaidah ini seperti lebaran baru. Wayang aku tariknya dia tarawih di sholat duha karena sholat dua watahiyati masjid di sholat masjid awala etal utama walam tusroh jengtem dilakukan dia di sholat duha jeng ayatu masjid naon jamaah tumbadama. Wakot jarak dia sebuah jalan anak Arab kawasan di ayat bulan. Karena itu amat tidak kembali saja menggolongan. Golongan jaman. Man bareng sumalam itu sholat di jaman atahiyata karena sholat tahiyatu masjid dengan sholat sabar jamaah. Oleh kalau jeng karena dawan kang jenang di sholat. Walikal yang karana rawan kanusan. Abdulu
Fadlu sholat tatawu'i arif ngunggulanana sholat sunat tiba di mana wong ala sholatihi karena sholatna ieu tatawu di masjid kapan sholat maktubati itu seperti ngunggulan padukeun di masjid ala sholatihi karena sholatna sholat fardu na wong dia bayati di imah. Jadi ada sholat sunat mah haluskan di imah. Sholat fardu haluskan di masjid. Ruya diriwayatkan oleh anak Sayyidina kang jeneng salam eta Nabi. Sholat pun karena sholat di masjid dimasjidkan hal dia Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Abdullah terutama niati sholatin tiwatan satu sholat di guerihi nesalan di masjid masjid bukan pemang masjid wa sholatun dia sholat dia masjid haram di masjid haram. Abdul utama min abdi sholatin tiwatan farbu sholat di masjid kami. Waqdalu jetale utama min dalika tibatan itu sholat min dalika tibatan itu sholat pun di masjid ialah kuli sakalena dalik rajulun ari lalaki yusoli anu salat rajul pi jawiyati baiti di pojok imahna juru imahna rajul rakaat ini kana dua rakaat layang alamu manutu ningat kana rakaat lain sa'ilallah aing Allah azza wa jalla. Abdul min dalika kulli itu nanya. Abdul min dalika kulli rajulun yusalli fi jawiyati baiti raka'atain la ilaha illallah. Wa hadza ja'ari afdalu etali anaria karena saya sinaria wasasanu ajeng gawe-gawe ya rubama tataraqwa terkadang datang ya ilai ke wong pil jam'i di golongan waya manu jam selamat yang sama ke wong minutin area dia wahdati dan nyorang bahasa tarif ya manu minut wardi mata baka kirani sakon bin insirat wal mutarjal ikal mutar kal pilih ana jamaah tasawuf jamaah Abdullah utama kama seperti berkara rohanu berpendapat karena Umar dan Aina wadana wakili karena sasana sawarna perang. Surat pada syariat eta sudim. Lakukan kena wadana kena ada dua jamaah. Wa hadza jariyah. Wa hadza jariyah. Wa hadza jariyah. Wazad ari jamaah jadirun etanu pantas daya kuna kana yang kabuktian dan dihaga minas syairi
eta sinasa bang siar ciri Allah di padung doi sahib wama iti patunya punai ngalius ilaria keradia biasa di golongan wal kasari jeung salangke pimpin nyerangan eta udulun pun pindah maksudnya nadri maksudnya ningali pi pada jamin padiran golongan in haisu ina usina sakira sesene jamni ini jamaatun eta golongan wakana kolahu dan kaya sesene jamni ngucap karena ia sifat ilaria ya pula ngucap koil asratu karena lapar asratu Fairun lebih halus min tarkian tiwatan ningasat dia kasai usap talangke wailah sudah jelas untuk Fairun halus minariat tiwatan dia fanafid maka kurung nyerakan kurang musaraya amasalah takkan masak timan di jama ya siku anu kumandaman dinafsi dinafsenaman anak farman etalayak sul muat talangke man lawin paro dalam menyorangan man suma kuala udah mana sih lawin paro dalam menyorangan walai roi jeng Mariaman lau hamba amun hadir man aja maka golongan. Fayu ma ta'inu mana in pauda dia khabara jam'an. Abdul wa talutama lapun isman. Yasiku. Paya dulu maka ngupang anak mikir. Bayna barakati dengan berkan. Golongan obena masjid kuatiras antara tambah. Kuat ngilas wahuduri apa bila macam. Kiwa dan nyorangan. Pada juzuk. Atau menurut ayat penelu. Kitab dili adima. Etap jenang membuatkan karena salah saya jenang ya. In paroda jeng hadara jam'at. Ala akhari. Di kanan sekian. Unggulan ahadima ala horikal sejen non tarodudun man Pamima dia tetap jenis soalnya berkait sama sesama aku nutu alfot tiawitina ujar kinasi nisi aina kaparo anu akhir min don tiawan amma salat rajab anak pun salat rajab paqadu biar Ta'ata sudah diriwayatkan di isnadin kan isnad an-Rasulullah salam na'anahu saya sunaya Rasul taqalasun mamin hadin sahamin hadin idam ya sumul kuasad awala komisin dinamimati pois mis min rojabat tebarajam Koma yusolli tulun salat isyahad di Madinah waktu baina isya'i atau antara maghrib wa atamati jeung isya kitu eden dibalisan baina isya ta maghrib wa atamati jeung isya isna ta sakal karena 12 rakaat tiap silu memisah ia si ahad karena kuliah rokan ini untuk tiap rakaat bitaslimatin in wa salam yaqra'u matahad di kuliah rokan ini tiap rakaat di pada di dalam pada kalau tanpa soal koinang dan suat inang dan berlatih kondisi samaratin sampai mungkin. Toko wajah sesuatu
Isnate asatanatan 12 balik pakoratin. Yes. Non sibete. Tidak paroko tadi menarapi ahad. Min sholat itu karena sholat asal. Mata salawat ayat kami tapi nomorkan kedua. Ya kulu mutabisan Allahumma kama Allah saling ginan dan Muhammad an-nabi tegasan nabi al-ummiyan tiasa nulis yang berdasar masa tulisan wala alijin kekulawar binaya Nabi Muhammad sumaya sujud yasin ahad wa yaqulu mustamad fi sujud sunhan sakina mardan kabli balik subung kudusin karena lapar subung kudusun dari Allah subhanahu wa ta'ala banget bersih kudusun bersih fi Rabbul malaikat anu mangaranan malaikat warid malaikat Jibril semua penyangkatnya syahada saukana syiran isyadu ya kudu mutabahan salinu wardankan 70 balik Allahumma salli ya mana sih waruhi dimaskan dimbirim wayakun ta'ahad sabina mawatan kamsu dibubaik Rabbi firwarham saban Rabbi firwarham watajawa jebung nyampur agusi amat sila perkataan kuningnya agusi enak kasas agusi antan tugas agusi al-azzatan melalui nyamai akalabung tumului paguran tumayas judo tu sujud yasi ahad sajidatan wara kana sujud sajid wa yaqulun sapahan fiha dina sajidatan ukhra mislama kana pantana perkara wala mutawattis sajidati wala sunnati Tuma satu mentahan hajat lakukan pengabutuhan hal. Di sujudina hal pokok. Astagfirullah. Udah nana Tumas al-pementahan bukan tanya hajat karena pembunuhan disujudi sunnah pada tasawuf ini hajat kata tu berditumponan di hajat para Rasulullah SAW la yusalli seperti bagi salat sahabat yang hadis salat pada salat kilat berpora ngampura sallallahu dipenya ahad jami'atul kana sakam ahad wa kana den salajan fi dzunub etami salaja bari bari pantana budah sagala pakola Wada di Romali, jadi mislah ada di Romal. Wada Romal yang seperti bilangan pesik wawajnya di balik jam. Dan seperti timbangan pampang gunung. Wawal kiasa jeung daun turang-turang tapangkalan. Pakola turang daun sana.
Ya, gitu. Nah, wawazni jumanjung timbangan pembangun wawak acar. Wayasau nyapa tanahan. Yaumah kiamat tidak kiamat bisa ini akhirnya 700 jamaah min ahli baitin. Sisa ahli iman aisyad. Miman dina seorang jamaah qadis tahawa jabwa itu ngahak kiamat. An-naru kana kan berhak kana. Wadi tarian wadi salat rajab. Itu salatun mustabatun salatun. Bismillah. Wa illa ma'aradna hajam pasti datangkan kuring kana yang. Salat rajab. Tiada kismi dina iya bagian pakola. Eliana karena sesenayam. Sholat rajab tataparo atau bolak-balik sholat rajab kita taruh di sini ku bolak-balik tahun. Wain kanat dia sanajan cenandut batwa martabat naib. Sholat rajab eta latab lugut tenapi rutbah rutbah tarawih kana martabat sholat tiga ini dan sebarat. Dan hadis sholat karena saya sholat rajab nakola atanu kia kana ye nakola atanu kia kana ye hadis sholat salah ahadu walakin nih yang tetap ini saya senang cara itu ningali kuring ahla kursi ahli tanah kursi dia menginginkan sakalan ahli ahla kursi iwajibuna ngalanggengkeun bari ngabalongkeun ngalanggengkeun ahla kursi alaiha tanaim hadis sholat bisa sholat rajab. Walayat mauna jangan temu murahan ya Allah kursi kita kiapan ini hadis sholat pas bagdum. Tumikar sokoi iroda karena ngadatangkeun hadis sholat. Wa masalat sahban. Pas. Siap.